Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu tugiye kubasomera. Inama yayobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama yabereye muri Village Urugwiro iyobowe na perezida w'u Rwanda nyine perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni itangazo ngiye kubasomera muri rusange kugira ngo tubashe kumva ibikubiye muri iri tangazo ndetse n'ibyemezo byagiye bifatwa. Ubwo namwe muragenda mubibona aho ngaho ku itangazo. Cyo ngusaba ni kimwe mu gihe turuze kuba dusomera itangazo tunamenya byinshi bikubiyemo, ndakusaba gukanda kuri subscribe, ukande kuri like, ukande na share kuri iyi nkuru kugira ngo igende igere henshi. Ngini The Quick Times News ngo hayikaze. Itangazo ryasohowe nyine n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Ni itangazo ritangira rigira riti itangazo kuwa gatanu tariki ya 24 Nyakanga 2026 inama y'abaminisitiri yateranye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ingamba z'ingenzi zigamije kwihutisha icyerekezo cy'u Rwanda cyo kwimakaza ubukungu bushingiye ku bumenyi, ikoranabuhanga ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri izo ngamba harimo ishyirwa mu buho ry'ikigo cy'u Rwanda cyigisha ikoranabuhanga rya mudasobwa RICA, kuvugurura ibikorwa remezo by'itumanaho tukava ku ikoreshwa ry'umuyoboro wa 2G cyangwa 3G tukajya kuri 4G na 5G, no gutangiza ikoreshwa rya e-cash nk'urubuga rw'igihugu ruhuriweho mu kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kuwagura serivisi z'imari no koroshya ihererekanya ry'amafaranga. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima Rwanda Natural Foundation RNF, kizibanda mu kubikorwa byo kurengera, kubungabunga no gucunga mu buryo burambye ibinyabuzima byo mu gasozi n'ibyari birinzwe. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ingamba z'igihugu zo guhanga ibishya ku byerekeye ibiribwa ishyirwaho ry'ikigo cy'ubufatanye bwo guhanga ibishya mu byerekeye ibiribwa mu Rwanda hagamijwe kwihutisha guhanga ibishya mu rwego rw'ibiribwa binyujijwe mu kunoza amategeko n'amabwiriza bigenga, kureshya ishoramari no guhanga imirimo no guteza imbere ukwihaza mu biribwa n'imirire iboneye. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo y'inyongera ya kabiri igenewe umushinga wo gufasha ibigo by'ubucuruzi kubona imari yo kwiyubaka no kugira ubudahangarwa, yashyiriweho umukono i Kigali kwa 25 Kamena 2026. Ingingo ya 5, inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya minisitiri ryerekeye impushya zirebana n'intambi cyangwa ibijyana nazo. Ingingo ya 6, inama yemeje politike ingamba za porogaramu zikurikira: itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda, amasezerano y'ubufatanye hagati ya guverinoma y'u Rwanda na sosiyete y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yitwa GSC National Mining Company Tukenmascan, agamije gushinga sosiyete ihuriweho n'impande zombi izakora ibikorwa by'ubushakashatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Inipasvere Limited yerekeye umushinga w'ibikorwa byifashishwa cyane mu rwego rw'ubuvuzi. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ivugururwa ry'amasezerano hagati ya sosiyete y'u Rwanda ishinzwe gutunganya, gukwirakwiza no kugurisha amashanyarazi UCL na Nyirahirwe HPP yerekeye kubaka no gukoresha urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyirahirwe ruherereye mu karere ka Nyamasheke.
inama y'abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikurikira: Madamu Jirusaya Birananda, ambasaderi w'ubwami bwa Thailand mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi. Madamu Marigoreti Nizigama, uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bagore mu Rwanda. Bwana Antonio Buttigieg, usabirwa guhagararira inyungu z'u Rwanda muri Repubulika ya Malta. Mu bindi byizweho muri iyi nama y'abaminisitiri, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuwa 7 Kanama 2026 hazizihizwa umunsi mukuru w'umuganura. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 31 Kanama kugeza tariki ya 5 Nzeri 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 26 y'abaminisitiri bo mu bihugu bigize umuryango ugamije kurwanya iyezandonke muri Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo, ESAAMRAG. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi kandi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 1 kugeza ku ya 4 Nzeri 2026 u Rwanda ruzakira inama nyafurika yiga ku bijyanye n'ibiribwa AFCF, hakazanazihizwa imyaka 20 iyi nama imaze igira uruhare mu guhindura urwego rw'ibiribwa muri Afurika. Bikorewe i Kigali kuwa 24 Nyakanga 2026, itangazo ryasinyweho na Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin. Ibyo rero ni itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo kuwa 5 tariki ya 24. Ni inama yari irimo abayobozi bakomeye barimo n'uwari uyihagarariye nyine nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho nk'uko mubyumvise yagiye yiga ku ngingo nyinshi zirimo n'ingingo zijyanye nyine n'ibyemezo bitandukanye, ariko n'ikoreshwa rya e-cash niyo navuga ko yari ingingo nyamukuru y'ibyemezo byavuye muri iyi nama. Ikindi umuntu atabura kuvuga ni gupanga gahunda z'ibikorwa bizaba mu minsi iri imbere. Babyumvishe ko umuganura uzaba ku itariki ya 7 Kanama. Murabizi ko umuganura uba ku munsi wo kuwa 5 wa mbere w'ukwezi. N'ibindi byemezo bitandukanye abaminisitiri bagiye bagaragaza gahunda bafite, ari nacyo kintu nyine abaturage baba bagenda basaba kandi banifuza ko iyi nama yagihora iterana. Reka ngushimire rero ko twabanye, bundi ukomeza ugira ibihe byiza. Cyo ngusaba ni kimwe, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ukomeze uryoherwe na gahunda za The Quick Times News.